Saphinde sahlangana ke khona ihlelweni iHotspot libito ngengikwanele thela namhla ke ngina asive umbhokane eceleni kwami nginaye ke siyabonga kwaDlamini lapha ngendazi mlangeni ake sovusele ke mhlambe ke ifinze umukele nangumbukeli lokhona ke lesihleli naye ngapha ababukele bayathanda futhi bahlale basigathi leli sikhathi lesi ukuthi lapho khona sesikhona sibesiteka indzaba wena mbhokane letsembe ngathi mhlambe letsematheni leto mhlambe lokhanza ukuthi labaningi etiyabetfusa ngoba baningi nje basebagathi lethwa imali kuliqiniso into lokwentekayo but singachubeki kakhulu ayisendivusele nje. Sibonga kakhulu kuwethela sivusele kuwe eceleni kwami umbhokane ngemvusele ke nembukele ekhaya ke siphinde sesibuyile ehlelweni lapho sisho khona ukuthi Hotspot ngiyathemba ukuthi babukeli bebasolo bagatsile msathela ngagcina lapho kwamanje Mpokane ngibingelele babukele emakhaya sibonga lithuba ukuthi sibe khona namuhla sitodzinga leti indzaba letidumile njoba shito Mr. Thela ngasiva kagama mina sibonga sesida ukuchubeka Mr. Thela sidzinga letindzaba siteka dona lapha indzaba mhlambe tibonakala mhlambe kumbe ke ngasho ukuthi sematheni Hotspot ligama lelihlelo mhlambe ke Mr. Dlamini singachubeka kakhulu mhlambe kungela mhlambe siteka iphi indzaba ngayese kunelithuba ukuthi mhlambe sokusufakela kumbukele esithombeni ukuthi ofa nasikhuluma ngeHotspot sikhuluma ngendlela kanjani ngoba futhi njalo mhlambe nalokuthi nje babukele emakhaya yabona umuntu ahlekani phela wende 9 phela ayenda ukuthelanya uyabona Mpokane nalokuthi nje babukele emakhaya ngase futhi ngoba lo mnyumvu la phela sikhona ku internet lo mnyumvu mhlawumbe sibukele sekhumbini uyabona wonke nje lobukelayo umchazele naye nalo sehotela la umchazele yabona ke angathi singayichaza ngithini but ke ngicanga singidosho lokho lokusemcondweni wami ngithela na sibuka indzaba yeHotspot lapho khona sibuka letindzaba letentekala ikakhulu nade tishisawo siyethela letivama ukwenteka nje njengokubekisa nje kunona indzaba ledumile kulamalanga thela ukuthi Eswatini ukuthi sihambe embili Eswatini ejwaleni sihambe phambili eAfrika phela nabe nje bathi number 3 emhlabeni wonke bamne manje khona lamhla yathi lenzaba kodwa baliyethu yabona yethu sababa nangiyifunza ecaleni angisifunzanga kahle isihloko ngabona nje ukuthi bathi number 3 ngathi ayingeke emhlabeni sing number 3 eAfrika kodwa la sawubuka nje Mpokane wena lenzaba vele na ubuka wena vele kuliqiniso wakala la kubuka lokho hey ngosiyami lenzaba lena ngiyayikhola bengeke phela amaphephandaba athi sing number 3 singasiyo but awubuka nawe Thela nawe Nkosi kuhambe etaladini vele ungasho ukuthi singaba nginumber 3 ungasho ukuthi futhi mhlambe singinumber nje Mpokane uklabalimi Mpokane nabe bathi singunumber 3 ejwaleni baphinde bathi baphinde bathi singunumber 3 tenkolo kuyahambisana nawubuka kuyaphica manje lapho nasenkolweni nasetshwaleni singunumber 3 nasetshwaleni sibize sihamba phambili yini kahle ngibuka wayicala Nkosi indzaba lengeke sengiyicethe but lengakusho ukuthi singunumber 3 kuthi yena senkolweni sikho lokusho ukuthi kafishane la kuthiwa eMaswati avetwa mhlambe njengebantu laba excelabo ekwenteni lokusho ukuthi kahle iSwati na ulinika info litawenda noma ngathi mhlambe ulinika inkolo liyakushayela noma ngathi ulinika mhlambe ulinika umjolo wanika iSwati nje umjolo hamba embili wathi usulinika ulibekela tshwala litavile likwendela but lento I understand nawuyibuka ukuthi nawubuka le population phezulu soboya bathi yabuka emhlabeni wonke sasingaze sibe number 3 but ungenganaka manje wathi na uthi uyahamba la uyabona uthi na uhambela kangwane mhlambe wendlula la kungathi mhlambe kwema club nemabhara kuyagcwala vele kuze ukhanze ukuthi nje isikhathi esiningi kuba namaphoyisa nasekumele kuvalwe la khokhala abantu ngenkani na uthi uyahamba la ngaphandle kulamanye emave uthi uyabuka lama clubini okugcwala njengalakithi man akugcwala njengalakithi noma sekuvalwa bona abavala ngekweukuthi sekude ema client lakithi kungaphuma ilanga nakungathi wakuvalwa ngaloko bekaqinisile Nkosi akathi awubuka lesive ukuthi singanani mhlambe kule sive asithi mabomsi ngi2 million rand offer le nombolo so ukuthi sibanyenti lesiya khona embiteni simaswati so ngiyako lokukholela basho lokho ukuthi singunumber 3 bekungeke phela amakhuluma angaka kunabanye banabo 250 million population sibahlule kusho ukuthi shokona ukuthi vele kule population yethu cishe sonkhana singilabo mava nalabanye bayafihla ukuthi khona abafihlako
la ngibuka mina nalabanye ngasikhwala laba webangasese lokuthi nje thela nawe mbhukane akaveda ukuthi kuze bathole le nombolo kuthi singunumber 3 thina basebenzise siphi strategy kuze bakuthola kube besathi besithobe sesiyabona ukuthi hayi siyavuma bangakusho lokho ngoma khona nami ngake ngahamba khona ngase nangithi ngiyefika ngakhanza ngisho nalokuncane kuliphethe ngiyacabanga ukuthi iminyaka yawo beyiya lapha kusiphohlongo nangabe bekamdzala lo muntu abathi nalona ngasho hayi sokugabi emhlabeni sho usikahle kahle vele Yemaswati sikhanzakala vele sidlalela ibhedo wena basuke mina nginako ukuthi hayi man nami nangifisa ngicathi hayi bathi basukela but nase ngibathe ngiyahlanganisa nami la ngibone khona ngihamba khona nebantu labancane kunami nalabadzala vele nje abantu batidlela ngosiyami laveni awubuka vele naletinzawo lapho sivame kuyonciphisa khona lokoma diniyendi kakhulu kunala njengoba amasondvo nje amasondvo maningi but ngeke endlule esitaladini sisinye mhlambe letinye vele tindzawo tibase emasonto abase staladini sinye njalo Motshane Street mhlambe singabi bombabane imasonto abase staladini sinye but leti tekunatsa tindzawo uve ukuthi staladini ang3 mhlambe mabhoklisto maba matsap noma bemali vele ngale ndlela leyo ke vele asitabang number 3 ba wena uyaqhubeka usebele sitabang number 3 ngahle kahle ngathi siyakulolu uthi lendlela phela thela kuhle abalimi nje nasibuka leti test abantu kulamalanga bebathi ke asale kutanange mina ngisengana maholiday akisimusi vele sitokhona ukuthi sifikele ku number 1 uyabona nje mbhokana mhlawumbe sisibuke nayo lenye indzaba la ukuthi vele kusada khisimusi kunalokuthi vele khisimusi mhlambe ba celebrate akutala wenkosi Jesu but bantu labanengi naba celebrate Christmas bavame kwenda emaparty bavamisela ukunatha mhlambe wena ubuka wena ngiyiphi vele indlela lengenta ukuthi mhlambe abantu bamcelebrate Christmas beve ngathi wendeke kahle nakude lotshwala possible vele lokho lengakusho Nkosi nawe Mzomba ukuthi kungendeka kodwa ke ngoba kuthiwa Christmas ngilo lusuku lekujabula labanyenti bafuna ngathi kungasebenzisa lokunye lokungephandle uzujabule lentfokoti ingabuye ngephandle but labanyenti bayakwenda sibabonile labanganathi at all labangabuthinzi bamfunza ngalo Christmas bamfunze ngalo Christmas labanye bangamthinzi solo batalwa kuyendeka Mzomba but ke kukancane sesibonga kulabo nje labakwendako ukuthi ba celebrate Christmas bangamthinzi tshwa ikhona ke lenye indzaba lento yangalo Christmas wena Dlamini ngalo Christmas labanye abantu mhlawumbe bacane kulala yabona kulomnye umuntu mhlawumbe kuyecansini ucala ngaye lo Christmas uthini lapho ke wena Dlamini sibonge thela nasibuka lendzaba leyo ngiyengitibute ukuthi ngabe bangelwa yini ukuthi letinfo letingathi timbi ifundzeke melula bese sokuthi letinfo letinhle kube likhulu ukutifunza naso ubuka lo muntu ekusukeni kulenfo lenhle kuba melula kakhulu ukuthi agcumukele ngala kulokubi but naso kumele asuke lokuba abuye ngala kulokuhle kuba kabi kuba likhulu kakhulu bese kumele ngicabanga bese kumele bese understand ke lapha ukuthi letinye tinfo tendeka spiritual letinfo tendeka spiritual kusho ukuthi kuticala lapho nasa kufika lesikhathi lesi kusuke sesivele tilungiselele sineke asengithi thina emakhola sisuke se relax lapho kani kuyasetshenzwa ngale yabo then nasa kufika lesikhathi lesi vele lapho wonke umuntu usobhunyelwa kulomoya ukuthi hayi mana asenginathi ngoma angamjabisa ngani boyfriend wami angicale ngilalele naye yabo so uyaluza ivirginity yakhe yokho ukuthi kafishane uthi umlangeni emakholwa akufuna ukuthi emenzaweni yawo nakusonzela mhlambe letinto labo Christmas kufuna ukuthi kube ngiwo yalaba busy lathandazako ukuthi vele kungendeki leni feke ukuthi mhlambe ukhanze bamfu sebacala kunasa Christmas ngoba lini ngikakhulu manje libandla licala kunasa Christmas ngikakhulu lo munye uthi thela ngeke ngikuthinze but langa lokhetha nje ukuthi Christmas lo munye azakhulume ngesibinzi athi mina nginathi Christmas kuphela kuphela ngiyakhona ukuthi ngisuke ngijabulile kusindlela lengijabula ngayo but nasibuka lelanga la Christmas kuthiwa satalela inkosi Jesu le Dr. Sleng but ngale langa lelo kwendeka letinto letimbi kakhulu nalo lokho
Uyabona nasakhuluma ngalendzaba etinvo letimbi Mpokami. Kwendiwa yini lokho ukuthi ukhanze ukuthi ngidawubekisa ekhaya ekhamkhathini kwebatali mhlambe nemntwana. Lo mnye umntwana kuyendeka ende tinvo letinhle. Kungendeki la khaya bamncome. Bake bakubide nje bathi awubiye lana iAsive. Uhlale phansi bathi maye siyabonga Mpokane sibathe siyabuka lendlela ophila ngayo usimelela kahle. Babinze nje uphathe kahle babinze nje bese kuthi ngalelinye ilanga manje wende liphutha dzite mhlambe kuvale mhlambe sowunathile mase wende kuthi ubuye ekhaya kuthethise bakuthi so khanza ukuthi mhlambe vele sotekswa kangaye ukuthi vele uthola ipunishment vele lemati kanti la khaya azange nangalinye ilanga bakuhlalise phansi bathi uyathi lana mani ungabo kunemvole kanje empilweni ka ukwendi lokuna ubocaphela la kuyavama lokuthi mhlambe nasikhula simasothi singakwendi lokho akusima Swati kuphela Mzomba nawe Nkosi kwendeka sonke kumhlaba wonke lenzaba singayibita ngesilungu sithi appreciation noma gratitude bathi kunaleni isifanisi analogy bathi awubona licashata ephephele limhlophe bathi kunakeka lecashata lephepha limhlophe akunakeki leliphepha kunalento lenkulu yini lelo kumhlophe so kulokusho kuthini ukuthi vele ngathi kuyi human weakness lokuthi umfake into lenhle ungamvumisela ungamshayeli bese ugcina ngale lokunye nje loku bese manje kubambelelwa kibo kanje ngingahlabela wena siyabonga ubuka umntwana wakho omkhulisile ekhaya kuyende kubakhulise bamva bakho kungende nila ngibatshele ukuthi mhlambe ungagani noma ungahambe ebusuku noma ungana upheka ukuthi nje ntiphathe kahle bese kuyendeka uyeva ukuthi mhlambe loyo mntwana wakho mhlambe uva ukuthi encenye kumbe sokhulelwe ngiyabekisa uyabona ukuthi kungendeka lokho bese sokhatha kuseniyamcosha ekhaya imfethi kanje lento ungathini lapho kulimvo leyo ya siyabonga Mr Thela but ke kwamanje ngicela nje sijike ekhefini Mr Thela sto bese siyabuya amasathi lamahle nasibuya siyoqhubekana indzaba yethu siyiteke. Wow. Sesiphenzeke sikhona solo sihleli lana ngibitwa mina ngikwana wakathela sibongo ngilecela kwami kunasive ke umbhukane kanye emlangeni ukukhona lapha ngendazi nginenzaba sigcineke sikhuluma lana emlangeni bekasafuna kusithi fahla ukuthi ngabeni ubuka kuthini lapha yini lemvo lenta ukuthi ukhanze ukuthi umntala ekhaya naba abantu bakhe la sebakhulu yababona naba bakhulu embi kwakhe labanye sebahluma level labanye sebanje yabo ukuthi abamva laba vele nyaloke sebatawugana angathkhulumi lenzaba tekugana mhlambe lenzaba telicansi aloku nje aphe ukuthi hawu niphathe kahle niphathe nabe nje mhlambe soyahamba soye tertiary nambukane esopakshile soyahamba ubili tertiary yesiyabonga niphathe kahle njalo ayekele kusho ukuthi siyabonga lena ungabakhumuli bantu lokhu lena ungalali siyabonga lena siyabonga tshwala ungabinathi nakwendeka lena mhlambe ufike esigabeni sekuthi mhlambe sowuba nenvombi sebelisa phela emakhondom ungatongilethela mhlambe tinswane nayo lenzaba mlangeni sibonga kakhulu Thela siphenze simukele naye kumukele ekhaya lengakusho Thela kokucala lengibona ukuthi lokubakela lento itinfo leto kuya ngalokuthi lo mntali yena wakhula kanjani nangabe ngingumntali ngakhula nami ngifihlelo nami netinfo lengidotenda ngidowenda lengikwadi kahle kahle umuntu wenda nakula kakwadi nangabe nje ngathi nje ukuthi wena ngidocala ukukhulumisa ngetindzaba dokulala nase utothatha umfati nami ngicabanga kanjalo kani lesikhathi samanje
Sekushintshile akusavumi kanjalo sokunene nabo internet sekunedincingo tincingo seticaphakile yabo kule tincingo diningi tinto labati accessabo ke sine sibantu labasha uchaza usetinto letiningi nestatiko wena nothi uyadifihla ungumtali letinto sesitithola kabi sesifisa ukuthi sicale sithi apply thina mesathela kwesibili ke ngicabanga ukuthi umtali uye abuke umfana ukuthi nangase ngiyamtshela tosuke afise ukuthi le nto ayende njengetinkomo nje ngakuhlabela inkomo nangabulusile wena mbhokane nakunembila ngala noma tingabakhashana ngwana lombili lokuthi wena uvimba ngala ngalombila ngakhona tiyalela uthi ivimbela ngakhona ngaze ngathi ngeke ngiluzile ngabe na ungavimba ngala la kude lombila ngakhona lathi to uyalembileni ngake ngakuzama nami lo ngavele ngakuzama lento ngathi dinane tinkomo ngopheka kukhutana nato tiyanga la asengiyoya ngale ngizama ukukhuda hayi tiyakubona leli tikufunako kungako ke nathi ke sibantu labasha siyalela basivimba khona siyakubona lento lesifunako Yembukane uyayibona lenzaba ukuthi mhlambe siyithathele ke emlangeni lenzaba ukuthi kuthiwe kumntwana akahlale mhlambe ke angagani afunze isikolo asicede isikolo aphuma ungene eTETIARY noma ke mhlambe labanye abatali baye basho ukuthi utamthola emvasi but noma solo emvasi waqhubeke bathi hayi mantombazane kuya ngani kukhona livele ukuthi phathini utamthola emvasi bakhona emvasi bophathini lo mbuto wakho muhle kakhulu ihlala imihle Mr Thela but le ngingakusho ukuthola umuntu libhambo lwakhe ngicantsa ubuta leyo kuya ngawe iblessing yakho noma inhlanhla yakho kahle nqese ngifuna sibiyele kulenzaba ukuthi labatali lokuthi baphe ukuthi into iphathe kahle anisugana kuyasebenza indvele nyalo kuyasebenza but labanye ndakubasebenteli ngoba lapho ngivinja khona ndaya khona ngivele njoba ashito angozi ukuthi abavemba lapha lombili ukuthi ngingaweleli into yakhona so nathi sikule sigaba youth when we are too much curious if ngidawu sensa igama lesilungu so vele if batangivimba ngidaba curious and kuyasebenza ngicela kuphinze ngiphendule lo mbuto wakho lo kuyasebenza it's all about choice labo phathi nabakhona lemvasi nako lokukholela ukuthi bakhona na phathi no ungamfola la lenza leso shothi mina ngaba nebhadi ngani hayi shothi mina kungihambelanga ke kahle akusho ukuthi Mr Thela waba nebhadi ushiyana ngokuthi ufocus noma lo wami bekangekho lela bengifunza khona yes nalapho ngento ukuthi bekakhona tophinza uhlangane naye bose ngafocus kuwe focus ethi incwadzini lento phela ubongunake Thela uhlale nebantu nje uvuthi hey tinvombi la ngakini ngingakufona ubothuna utisho akanaki idona ngane esikhathi unake lento ngicabanga ukuthi bese usuyayibona kahle into kuzibone kufanele ukuthi uyifune ufuna uyibuke lento utimisele ngabuka info ungayibona ufuna ushothi ke ufuna ngathi uba neliso lesithathu lesibita ngenhlakanipho benenhlakanipho nalokuthi futhi asebo TETIARY suke siyaphetha umdlalo lesifo lebengisefa ngaso mhlambe lesifo lebengisefa ngaso besuke mhlambe setinbobo leti mhlambe letinkhulu yabo ngoba lendlela ngiko kwavele kwakushwa konke ngagcina vele ngikhanza ngicethile lokufunza solo lanyalo sola ngakahlangani naye phela ngazi vele ngamulakho hayi shothi usetawuvela yathi vele phela kunalenye inkinga lana Mr Dlamini kunalo umyeni ngingamva athi lenzaba ye Soulmates umvubane ubana lamanene hayibo ngathi nangizama kuyi-challenge ngathi nangithi ngiyayi-challenge lenzaba wathi ke yena ke nawufelwa ngumfati uphinde uthathe lo muntu yabona wathi nayo lenzaba phela ngabe uthi nawufelwa ngumfati kube ungasamtholi maqondana wathi bomaqondana abanengi bomaqondana bakho nedi ukuthi udzinga munye ngesikhathi nithini lenzaba le ayi mina ngingavumelana nale jala edzala bekaqinisile isoulmate nginakulo sithi mhlambe ngalamanye amagama lokuthi umfudalele wena hayi no vele maninde masoulmate kubuya ukuthi nje uta yebo phela ngoba akashona lo sisi noma lo mfati utawuhlana lo muntu lofana naye lo sisi lo bekahambile noma lo bekashonile kahle awuja noma indvodza nginako lokukholela ukuthi wena uthanza abahlobo lunye lebantu ukuthi nje they come in different shapes and different complexions nako lokukholela ukuthi info le kanjalo ikhona nawe uyayiva lena
Yeah, ngiyayiva but Fana lenzo kusho ukuthi ngathatha ikho lemvu kuyafana icathulo. Bamane basho ukuthi asibuke masaza kusicathulo. phela bayasho abantu abadzala ukuthi ungashinje manje mfumbatana ushinje emasokisi. Yayibona le ndvo le. Kusho ukuthi ngasho nje ukuthi ufile. Yeah, ufile. Ngasho mina ukuthi munye. Hayi phela ngeke manje ngasho simu bese kwentekani ngoba mfuso ayisuyaphela ukhumbule ukuthi hayi kusuyatalwa bese uyamthatha naye usuka khona yakhumbula lento nabahlangana nabo Eva na Adam yakhumbula lapho wathi ke lele libhambo lemabhambo ami akasho ukuthi libhambo letimbambo tami yabo kusho ukuthi kuthiwa kuba nalowunye ophenze kuqhubeka yabo ngimine ngekwakami naiva le ngekwakami ngiva ngathi munye usuke sowenda nje wena lokuthi usothatha lo munye kahle munye manje ke siyabonga lalela ke siyabonga lokutshela mina inzaba naye asibiye infombimi ngigana ngintombatane lo ngiva ngathi vele nguye yabona ngiva ngathi kude ngqondo kunaye sahlukana ngaganwa ngilomunye the same feeling yabuya again uthini ngalokho ngayithatha ngendlela ninisho ngayo ke bengathi sindofika la lokwendekako wena thela nangabe bakuthuma ukuthi hamba ufuna indvu longayadi sikanjani kufana nokuthi ngakutshela nje ukuthi indvu awuyadi imbamba ngithi hamba ufuna ngabe kusanganje bathi hamba ufuna indvu longayadi uthi ikanjani yabo nabo uyofuna indvu longayadi sikanjani ngeke vele uthi hayi incengi yiko lo nosina usubuya nokwathi ayakusiko lo uyayibona le kodwa ke inkosi lana ngicela kubuta sengibekise kule list yakho ulijayo ufuna kuthatha noma ufuna indvombi noma so ufuna kuthatha lomunye ngibabe ke singaki legaba lethu ngoba sesitazana kunathi ngiyambona lo sisi le kule list yale tinto lengifise ukuthi adimithe requirements uqonze ukuthi nalapho loyo sayifailisa le ideology ye Soulmate noma fune sale siyiphasisa ifisi ibuka ngale tibuko lethu manje awuphinze kokugcina ke lana ke ngimethi intombi emzomba la Nkosi le ntombi le iyawamitha lama requirements lenginawo mina lengihlale lengawabona kulama requirements lengwabufuna kuwabona kulolo mdzala lohambile akhona kulo uconze ukuthi vele nalapho still siyasho ukuthi lenzabe Soulmate ayikho mina ngiyabuyela Mr Gama empokane uthi ke vele kahle ngiva ngathi munye uyabona bantu bangaba banengi kufanane le tinto lama requirements asengithi lama requirements angafanana but akusho ukuthi sokubonke kumele kube my soulmate akho uyabona le mfana kusho ukuthi nje wena nongahlangana nalomunye umbona ngathi hayi manje lama requirements ngiwafunako ngiyo la uphinde uhlangane nalomunye uthi lama requirements lengiwafunako ngiyo la kusho ukuthi phela ungagcina unala amaningi ma soulmates lapho mina ke in conclusion yami Nkosi nawe Mzomba ngithi lenza be soulmate asivaleni ngoba asiyathi simaswati awuyibuka na asiyathi ukuthi isho kuthini asiwadlo we soulmate ngoba ngike lapho kodwa nje siyethemba ukuthi batasibhalela babukeli wonke lobukelako mhlawumbe utawubhala uyabhala noma ngabhala kuma comments abhala i-comments ukuthi yena uthini ngalenzaba lena yeSoulmate ungabhala i-comments usende noma usende umlayito ke ku WhatsApp 76073020 usho ukuthi wena uthini iSoulmate kahle yini iSoulmate ikhona imvelo iSoulmate noma ke umuntu uba nangakho emaSoulmate umuntu uba nenkumbi kunekwenda angabi nayo nje njalo hayi ke yebo phela tehlukene injongo tethu yabo lamhlabeni kushana ukuthi uase nokuthi wena mina ngiko ngithi mina lobukela konyalo asebasite babukeli sebasibambise ukuthi kahle le Soulmate bekunene yini le Soulmate ngoba ngathi isihlulile bese ngibonile sihlulekile phela ngoba uyabona nje sihlile besichaza ngayo senawe bengitsho ukuthi hayi umlanga umuntu ayiva athi umlanga naye uqhamuka nendlela nekwakhe lokuhlukile all together hayi usengikhamba ngokuunderstand kwami ngathi ngishite ecaleni nasicala siteka lenza ngathi umuntu fukushiyana ngale information yakhe khuliswe ngayo yabo lelo athi lonalo sithela ngilo lekubangela ukuthi kutongele into letendawo yabo ngoma phela umuntu udriver yini i free will
i-free will driver yini information akanayo. Ngiyakuva ke lapho. Nawe ibeka kanjalo ke mina ngisho kuzahlahle siyabuyela esigabeni sekuthi vele batali abayekele kusitshela ukuthi mhlambeni nitiphatha kahle kanjani umuntu naloyo mtali akafake tindvo emvaneni wakhe endele kusina ngaphumela ngaphandle emhlabeni akhona kunqoba lo mhlaba ngoba le tindvo lethi nje khanze ukuthi mhlambe sesiya nangu sesiya bangisala nje nizade masoulmate lokuthi vele mhlambe nasekhaya vele azange sebayikhulume le nje asiyade ngiyabona mhlambe sesiya ku internet kani internet lokupostwe lapha kwebelungu letinto letingenayo ukuthi ngoba si against belungu sibathanza njengoba nathi wonke yabathanza but ke vele letinto leti akusuvumeli iculture yethu nalokuthi loluhlobo lobamfu lesingilo thina simaswati ngikuva kahle empokane nangibuka lapha nangibuka liwashi solo lihambe njalo phela tinhlelo temsakato lekufuna kusitla lo tiqhubeke tingene emva kwethu asinawo ngeke bese sesikhuluma nasikuze kwathi mhlambe kungaba amagama akho nje mhlambe ke ekwephetha ngivathi mhlambe nje usonke lokubili lesikhulumela konamhla elihlelweni thela lana sitawusho nje sikini nibabukeli ukuthi hayi ke sibonge kakhulu isikhathi senu sesizawuqhubeka sithi hayi asinciphiseni phela amaswati singaze sibe number 1 iminyaka letako siphinze sisho ukuthi bamfu labasha batiphathe kahle kulo December singadi khansi sitithola kuma situations sibo HIV nako konke ngoba lemgroove vele labo one night stand nalabo pregnancy baba khona ngiloko nje lengingakusho Mr. Ten Mr. Dlamini. Yeah, sibonge kakhulu Msathela nakuye Mpokane nkosiyami ukuhlalisana nasehlelweni. Nakuye ke umbukeli siyabonga kakhulu. Lengakusho mina Mr. Thela kungagciselela nje. Kakhulu usukathinza naye improve man. Lemprove kuningi into otendekalako. Umuntu ufika angananvombi but ujika sekanenvombi. Yalelo langa nakhona. Emva kwaloko uyahamba. Asinakeni insibantu abasha ukuthi sikubalekele le tinto leto. Phinze ke nokufaka ke saye kubatali ukuthi batali phela bazame ukuthi bafuna ilwadi labantu okhona ukuthi bakhulise ngalo bantwana ngaba ngilo Msathela. Sibonga kakhulu ke naye ke lo sibuka ke channel Yemaswati singabakhusata nje ukuthi phela sisathatha ukusatha luthi lapha mhlambe esigabeni mhlambe sekunatha ayikhuphuke nezinga mhlambe ke layo ke inkolo nako lokuhle singajabula ukuthi mhlambe kusasa sibuke ama text sikhande sesibhaliwe ukuthi mhlambe Eswatini uhamba ngembili mhlambe ngenkolo noma ke mhlambe ke uyincobile kumbe i gender based violence kodwa ke nje namuhla kilo lihlelo engasale lithuba ngitibula kakhulu libito lami ngikwane lokathela sibonga eceleni kwami kuna Asive wakagama naye ke siyabonga kaDlamini kanti ke lo lihlelo lo namhlanje lebe kasifebulela lona nguye ke Julisa wakamamba la singambonga kakhulu ke one ngemsebenzi umhla sentela wona la sikhona khona ke sise run and fire ke khona ke enkoyoyo ngaba ngiko nje mhlambe sinikhwathi masinime Yemaswati ukuthi makusho mhlambe ninalayo micimbi yenu ningeta mhlambe into celebrate ngakhona la nawu la nje ibalance utayibona run and fire nakulokutako niphize enhlaya naselihlelweni nisale kahle.